米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。米拉奇古高瓦斯的尼克多南宁拉阿苏瓦，上主履行他的承诺。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚的苏瓦努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚57 Palu kusafaw atusir suasa maaraway do ako ko lemak nang ra nikaw rira ahlahan ako cangra gerilen ako cangra a pahlama hinumen ako ko mararumay a tamlaw saan。 以赛亚书57章18节说，我已经看见了他们的行为，但我仍然要医治他们，我要带领他们，帮助他们，我要安慰悲伤的人。萨利卡卡奥达拉朱阿honi honi rarima ko pitier ita nikaw rira sa ay kafalit ko ulah no kawas umilah ci ay jingra to nikatunan ningra aswar a mararir a milipod i titaanan. Nanay o sualinay ko falo sa ita a mitier to kawas tangasa itulas no orib ami patsaof to siniala ningra。 虽然我们常常信心软弱，但上帝有不变的爱，他无时无刻看顾我们，期盼我们真诚地信靠上帝，来回应主的恩典。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, talamikan siya kako tonika talamaan no ulah iso. Matatalag to kiso ato kako. Mitlutlo kiso to nikatunan iso aswar a mararir a mitlipod i takwanan. Nanay maimer ako to nini a nikatatalakan a suar a masarujor ko falujor a mitier i tiswanan。 主啊，感谢你有丰盛的慈爱，你与我立了约，你按着你所立的承诺时时看顾我。愿我也按着这立下的约定，全心全意信靠你。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalemer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。